Praise the Lord. Mapantay yung message? Praise God. Matthew chapter 8. Beginning verse 1, got to verse 3. Thank you, Lord. Basahan tayo. Verse 1 to 3. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and immediately he lived. Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed, and instantly the leprosy disappeared. Okay, so our message for today is healing. Amen. May isa kailangan tayong mensahe about healing. Kada gito'y nga panahon, the experience me, iti church, kanti even the mga churches, kati may isa nga talaga kapag isi-isragelan, itakon ko na nga believer ket healing. Ano ti request kada kami nga prayer? Katiraduma, talagang mabubutang dayjay. Ado iti request, iti kararag, iti healing. Kapti problema ka na gito'y, tandaanan nyo nga ti healing, ket, ada ti kailangan nga i-produce mo. Wano responsibility. Hallelujah. Iti may isang responsibility is to know your healer. Number 1, the responsibility of a believer know your healer. Knowing Him is very important. Ti panangam amom no sino jay healer mo. Amo yung oray karkararag ka, if you do not know Him, your prayer is powerless. Kailangan nga ti maysa nga responsibility. Iti mag-receive ti miracle wano healing from God ket amamuam jay healer mo. Bagaman jay kabay mo, amamuam jay healer mo. Hallelujah. Ano tag-request? No mabingsan makauma. Apay kay ba ka makauma? Hadamo lang mabingsan nga pulo nga request. Kat isu nga isu jay tao. Na? Adamot na jay. Nga kakabsat. Nga request. Ngam, madida nga baki church. Madida nga amuon ti Diyos. Ambuyo kami no doktor. Doktor to ba, urahan mo amu ti doktor. Nga masapol amu nga doktor. Han mo nga muna apelyido na. Pero amu nga doktor. Hallelujah. Di may isa kailangan tayo, we need to know Him. The knowledge of Him, timanghilgin ka. Because amin ngagpaagas iti Diyos, kailangan nga amun na ti pagayatan ti Diyos. Okay? So number 1 dito'y, nga hanuray nga amun na ito'y ngagpaagas. Nga na ito'y, ni Jesus. Hanang amun no sino nga talaga ni Jesus.
Ulitan tayo. Verse 1. Basa. Verse 2. Okay, so makita yun dyan, the question na ito, if you are willing, no kayat mo, kung anak ni Jesus, if you are willing, you can heal me and make me clean. Na ito'y kat na leprosy na ito eh. Amoy ito'y sakit nga leprosy. Iso na dyan, ipakpak ni damot idi. Ngamada ikaw quarantine. The leprosy, na ito'y makaalis nga sakit. Ti skin. Kaya ito'y may ibos, na bagin ti tao. Nga maganggango, wenno, agropropsa, nga sibibiyag. Dahil tati sakit, nga leprosy. So, adararamidan da, na leprosy day city, ipanday jay, isolated place. I-isolated jay, pero sanda nga ikulong. Ipanday jay lugar nga adayo. Kakarla ay basura kumakas marigan. You see? Kasjay idi, karkaro iti old covenant. Sada lang agsubli, numahilan da. Katimang check up, kadakwada, iti old covenant. Timang check up kadakwada no nahilan da, ket jay padi. Napanday dayan ti padi, ket agidaton da ti pagaw, bilit, nga mangipakita nga isuda ket nahilanda. Kasta ti istorya. So, ti dapat kuma, dagiti na leprosy nga da tao, even at the time ni Jesus, handa kuma pagala-gala. Kasta ta. Ako ba pagala-gala di aguy-uyak? Handa ka pagala-gala di ay agtatrangkaso. Ang pagala-gala tinakubid. Ngam, no kini Jesus, sabali kini Jesus. Amamuyo ba ni Jesus? Ni Jesus. Nga na ito'y, hanang ako na apay nga dakat nga wag na. Di ba bawal itilintag? Dito di bawal tilintag eh. But praise God, nga dito'y napan kini Jesus. Diyan na leprosy. Ngumana una yung mamu ni Jesus. Hanya tihana nga mamu kini Jesus, hana nga mo no pagayatan ni Jesus, nga agasan ni sunaunukan. Adu ka na tayo tikasyay. O na tayo. Nga na to'y. Amuyo ba nga pagayatan ni Jesus nga agasan na kayo orhan? O tinaduma awan. Kasano ay nga ag-work ni Jesus? Ijay, haan mo mat ka pinati jay kinasya sinuna. Iso nga adura gijay, uray pa'y matmatay dan, uray adan ni Jesus ijay abay da, awan maaramid ni Jesus. Unless nga gaw atom isuna by faith. Alaam jay healing mo by faith. Amoy jay istorya jay Nazareth. Nga dinapan ni Jesus Christ jay no faith. Because the reason nga awan ti faith dagijay nga tataw jay Nazareth ka ni Jesus, wrong ti panakaamuda ka ni Jesus.
Handa nga mo ni Jesus. Basahin tayo. Mark 6 verse 1. Basa. Okay, so makita yu nga nag-aramid pa iti miracle sa amuda di jay. Nang nangeg da di jay, nadamdamag da di jay. Kani Jesus, verse 3. Pero na-openda ka ni Jesus. Inuyaw na ni Jesus. Apa yan niya pa nakamuna ka ni Jesus? Kabsat na James. Kabsat na Jose. Anak ti karpentero. Or karpentero. Amen? Tasaan na nga mo? Ti kinadyos ni Jesus. Tiyamuda kanya na, he's just a man. Nga anak da Jose kani Maria. So, uray full of power. Nga isuna da inbaon ti Dios dito'y earth. Nga Savior. Nga healer. Nga ibagbaga tayo, healing is here. Because Jesus is here. Ngayon na ti palakamu tayo ka ni Jesus. Kat saan nga change. Wenuhan nga grow. Tinalit tayo ka ni Jesus. That jay performa na ija life mo. Han nga basta-basta. Nga mangyari da jay. Unless nga maamum no sino nga talaga isuna. So tinangyari dito'y verse 4. Basa. Then Jesus told them, a prophet is honored every word said in his own hometown, Verse 5. And because of their unbelief, he couldn't do any mighty miracles among them, except that they his hands on using people and healed them. So makita yun dyan. Verse 5, ulit. And because of their unbelief, he couldn't do any mighty miracles among them, except that he laid his hands on using people and healed them. So makita yun dito because of their unbelief. Amuyo jay knowledge mo kini Jesus, jay mo nga may pakita ti faith or belief mo can unbelief. Apay nga unbelief? Tinaibaga ka na gitoy. Because tinalits na, ti panakamamuda kay ni Jesus, he is just a man. So, nung ipanakamamum kay ni Jesus, katkasyay, that is unbelief. Apay nga unbelief na jay? Han mo nga mo, nga he is the word that became flesh. Han mo nga mo, nga na jay gayang nga Jesus, adan iti punganay. Awan pa ni Mary ni Jose, adan ni Jesus iti Ama in the beginning. So because of that, han mo nga nga talaga nga ni Jesus, nga natinga Jesus, iso jay word, iso na jay, ti anak ni David, ngayon may, dito rabaw terga, nga rock of our salvation, He is our health, He is our healer, iso nga kailangan nga change. Iti pananaw mo, no sino ni Jesus. He is not just a man. He is God. He is the Word. Kailangan ay kararag mo na dyan, gana nga, mag-change ka.
Oh, hallelujah, rabasaka. Hundala bababa shukolo bahonde. Nuhanyo desiran dito nga revelation hanggang yung agro. Ket tinakalkal lang dito'y uray kaya-kayat ni Jesus nga ramidan di pagkat Jesus nakin ka hanama aramid. Dito nakita dito'y. Isu nga kailangan nga ratayukat amamun to isu na di tunay nga panakamam mo. Isu nga nas daw iti unbelief. Ti saan da nga panamati and he couldn't do any miracles among them. No kunana he couldn't do, pinalas na nga ng aramid. Ngam saan nga nakaramid ti lalakal nga miracle, he couldn't do. Uray pinalas na. Why? Malaksig iti sumamanungay lihans na nga masaksakit. He couldn't do. Because of their unbelief. Because of their wrong knowledge. So matata, ibagayuman iti kabayo amamumba ni Jesus. Anya ngay panakamum. Oray baga-baga tayo nga Jesus the healer no anak ni Maria ang kalatang humimbag. Kailangan no ibaga nga healer, He is God. Narugit something. Kailangan nga no ibagam nga healer, isuna jay sao nga naglasag. Nga nangagas. Ti aming nga saksakit. Soblan tayo na jay, topic ka di jay. Matthew, chapter 8. Ulinak man rin di Old Covenant. Timbang i-declare nga naagasan dagkukutel chay padi. Nga kangatuan nga padi. So nga, no nakita dagkukutel nga isunag naagasan, mapan nagsubli de city, pero tiwiwagas na de jay, mapan de padi. Nay parang nga naagasan isuna. Katagidato ni suna ijay, sigon iti paglintigan ni Moses nga pagaw. Amen? Nga isuna ka nalalusanan. So after ti manungal daw, i-release na ni suna. Amen. Sino ti may declare nga naagasan ti masakit nga kukutel iti Old Covenant? High priest. Papadi. Sumalagip yung ba na jahay sa nga pulong agkukutel na inagasan ni Jesus nga nasabat na ijedalan? Kuna na, in kayon, nagasan kayon. Mapan kayo ijay papadi, ten kayo anungen na di panurot tilinteg nga ramidan niyo. Tata, kay siyam, kataray data muda nga kasay ti rules. Nalpas ti quarantine. So ijay, napande siyam. Napanda nga talaga ijayan ni ti papadi. So napanda lagi dato ni jay. Pero nakalagip ti may sa. Tasa nga pulo na dayay. Kunan di may sa. Awa na. Agsubli aki jay. Sino dyan nang i-declare nga naagasan kami? Di ba ti maka-i-declare lang, I know nga the revelation na dyan may isa? Di ba ti maka-ibagalaang nga naagasan kami kat priest? Apay ngay, dajay. Sino dajay? I know nga the revelation na dajay. Dajay ti tunay nga high priest.
Dadya iti high priest, nakaslaki ni Melchizedek. No apay ngin declare na nga we are healed, because isu na, di kangatuan nga padi. Isu nga nagsubli kani Jesus. Isu nga dinagas kasawi siya, inapresyar ni Jesus. Hanak ko na, di ba yung mga kamabang kayo di papadi? In-accept ni Jesus at the revelation na ito. Amuna nga siya, jay healer. Amuna nga siya, jay mangi-declare nga they are healed. So nga nagpasalamat pa eh. Ano itinungdanggam nga mensahe jay? Ako na nga. Pipiaday, makaisa nga puluta, amuna tinagpasalamat. So nga din nagpasalamat, isuti na kay sidagtin ni Jesus, kung conforme magbaga na because, handa nga mo to revelation na day. To revelation na day, amuna na day gayam day padi, nga kangatuan, nga inmay dito yung earth, nga mangi-declare, nga we are healed. So nga din nagsubli, nga nagpasalamat, in-appreciate ni Jesus. Amudak kayam. So kung naayan na jay siyam under the law. Preskat na agasan daw pa lang. Ngayon may sa the revelation na muna ni Jesus. Palakpak kay ni Jesus. One thing more. Kailangan nga amuan niyo. It's the old covenant. That's not the unclean thing. Di mo sagidan, tinarugit. Kaya kukutal, narugit nga tao di. Han mo nga sagidan. Madipay nga sagidan ti iban papadi. That's not the unclean thing. Nandito ay Matthew chapter 8 verse 1 to 3. Tinats ni Jesus the unclean thing. Sino ni Jesus? This is my message. Sino ni Jesus? Halanga basta healer. He is God. He is the high priest. Sino ni Jesus? Apay nga sagsagino na nagajay narugit? Horabasyak. It's the old covenant. Bawal. Nasagidom nagajay. Ngam dito yung new covenant. Sinagid ni Jesus. That's the reason nga ino nga dito yung kukutal alanganan ni Suna. Ijay healing na because amuna nga narugit ni Suna. Nga han nga may karikuma ti Diyos. Han nga may kari nga sagidan siya sinuman. Even priest. Ngamdi na-meet na ni Jesus. Nag-change the situation. Because ni Jesus sinagin na iso na. Kat ko na I will be thou clean. Kailangan na daw receive yung revelation ni Jai. The revelation dito'y kasmat lang de 10 nga lepers nga ay the same dito'y. Ni Jesus Christ iti in may ngamang dalos tinarugit. Because through Jesus, mabayan ka ni Jesus, agbalin tayo nga holy and clean. The purpose ngayon may ni Jesus to cleanse us.
Sunga, daytoy nga tao, no pagayatam, kayadak agasan. Katkunan ni Jesus, I will be thou clean. I will be thou clean. Ni Jesus, talagang a healer. Taysuna iti in may nga mangdalos tinarugit. Mang-touch tinarugit. Ket amin nga sakit narugit ti matang ti Dios. Because ti sakit hanga naggapo itay nature of God. Hanga naggapo ti divine nature of God, ti sickness and diseases. Tawan sakit ti Dios. Awan ti nature ni Apo Diyos nga sakit. Naggapo na jay ti enemy. So nga unclean ti sakit, health, care, clean, pureness, ti health. So nga gaputan ni Jesus, He is pure, He is clean, He can cleanse you from your sickness and diseases even today. So if you believe in that, ni Jesus, nga daditoy, He is our healer. Kaya na kayo masagidan wherever you are. So nga time na agpaagas kayo. So nga na kayo nga mangagas, you need to know who Jesus is. Ije onagyo. Isunod na jay high priest. Isunod na jay God. Isunod na jay health. Isunod na jay healing. Isunod na jay life. Isunod na jay mangdalos tinarugit. So nga aming nga narugit, kasaksakit, wala even sin, basol, mabalin mo nga surrender kay ni Jesus now. Receive your miracle, and I pray nga maagasan kayo tata.